Diaspora France. Awak cakap video ni. Hi guys, I'm here in the international airport in Sultan Iskandar Muda Airport. Are going to We are going to Jakarta for we have a meeting with Diaspora, right, my bro? Oke. Gak boleh. Halo semua. Coba semua kepada teman-teman yang di Jakarta atau sedang di sana, oke? B. B. Mengeratkan tarik talinya, melepaskannya, angkat tepukan besi. Your seatbelt is fastened like this, and tighten like this. To tighten, pull the strap to unfasten the seatbelt, lift the buckle. Para tamu kami yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat keselamatan dalam pesawat. Berbeda just according to the civil aviation safety regulation. Apa ini nak di WA awak ada belum? Pak Mi. Lakai tak? Betul ya? Bakal beli. Grand Sahid Jaya di Jakarta Pusat bersama dengan my friend Mio Amigo. Okay, fine. Okay, look, very beautiful, very amazing in Jakarta, friend. Hello, my friend. Boy not. Anda, Pak.